Okay. Madin kama Ghana maya tiasie se wiase ena hokwa na wiase de ope adekokọ ahweneti de na kire de damama haba na ede kire no wonderful obi so pasma ka kire radio ka kire frama na de mpese kire 40 ase ne se wiase na nyankopon obo ye no ho ena hokwa na yenya nioma so basabasa na de tie se awurade wanfa ma wa na wanfa ma it doesn't matter how powerful you preach and also how powerful your sermons are susumu asem de candidate onim sawati ase na yonyankopo on sheda entrenew na for susuma samun se wonsa no ma susumu tumi safaye aduma safo ye wa joso medi wa grant mi bodam sawati ase medi kaka chos ahuma wo wiase dos sin nipa me say uta ahuma wo wiase mu tena ene ti se nipa wo wiase wo yimu ba ko a send the wo wiase enti awuma wo wiase no omo doso papa na obia working de ese obenya sinil so edina koma bonsam ana se Lucifer na onyame enkwagye abonipa na onyankopon edi niam bi ahinta Bible mu na agise obi onyankopon ama Yesu moja no na oso ani kosua so no ma honti ase honhom no ma honhom no sa ma adom ebura dom so no ma tumi a eburu tumi so ansa na ultimate detect ehunu de secret ni ewo na anopai sofo imagine kaka say yewo sunsumu wiase maku ensia no wiase na obi tra radio sika say won so a me say this proven wrong me say wrong me prophet apata for na me kasa sem ni jo already o ma me tumi me say yewo sunsumu wiase ensia na sa sunsumu wiase ensia no ana madin kan edi emu enan ahuma wo ho no nyina edi abetudwa na enamehwe sunsun wiase mienu edi aba be ede abeka ho maka tro se sofi asase wesu ekosora ye wo sunsun wiase mienu ena wo soro ansa na oduru heaven krom ho na sunsun wiase a wotu ani a ofri asase so eko a ye wo sunsun wiase edi nkan na sa sunsun wiase ne enu na wo ehwie mu no ena ye ewo bosome ne ase na ye ho ye fra ho area na eho no mu no ukokoduru ho a ukwa ye wo first gate and was second gate and your third gate now first gate na edewie mu no obedru ho no ye was spirit beings bia omo angels a omo makumaku 200 so for we ma prove our Bible mu na udru ho no a gate na eda ho no ye friend Sahasrada kanwa tienie sa gate no sa na enkanka tienie enkanka for friend no ye friend Sahasrada kanwa na officer spirit world dey heaven one na obasa so a Astada kanwa na udru mu no so a there were 24 mansions ewo mu no so atiase so on the bezam na utra mu no na utra planet your first Mercury na utra aviana sana sun no eti best 3 kilometers wide ho ana abakoduru sunsumu wiase bia esa wa friend say Loria na sa sunsumu wiase na ho no now there was spirit bia your friend say Abrazas in Spanish ABRA XAS wetimi agugo no ahwe no na won se de ositie so for na sa spirit oyoba me so why dey oyoba na sa spirit ni na yesisi form no ayewo na twetwa so na ne to podua no ayewo now spiritually in some okra sunsumu ababi spirit sa aban ewo djuma oyede odidie now spirit we udru sa sunsumu wiase won ma ye wo blood banks tienie ye wo dey blood banks ewo sa sunsumu ewiase won now ye wo ahhye kakraka bia sa ahhye no ebowie mu ahhye ne kase be se epobe 10 times me say epobe say 10 times medical catcher say san ewia no esosene asase ewia na ere esosene asase now it is sunsumu wiase na won e fa ni Loria no tienie so for already wa me to me o na asema ya me kanom me kasa asembia me kotu etro say eyade a eye codified in the book of records what you say enye futuro bi na me tuogu oman nani wo ye dimo a on the already the last 365 and can say me HIV is me madam to contribute to my colon we are obodam what you say now ukodru say sunsumu wiaso a udru on pa ye the compass and ye adwuma now compass no
answer about me spirit your friend brothers edin komo no this ultimate tracy spiritually our compass no so allocate no answer no what man say no I just how me so compass ultimate ni komo na the agent say you were banks I would was bebrebe e wo sunsumu wiase udru bank hono mo a say spiritual bank no e sunsumu bedro na Polytanks, Polytanks, ahodo bebrebe ayede and now the first tanker edinkan a sperm tank na sa sperm tank no be man oba hu nsuo tank and esi wonum na de kwa mo fa so no se oba ene be ma hia hu nsuo ba abontene na sa de hu nsuo na ba abontene no se owia spirit na owasa ayef honum no wo 12 apostles bia ono omo ye adwuma omo ye ahomone na owia ye wo osa wo spirit bia omo ye makomako fo a omo so omo ye atiasfo ba na omo ye very powerful na sa spirit na suma sa atiasfo ba na no tenie anase the 12 apostles no na omo firi soro honum na omo ba be sisa sperms na oba ni be ma ayeden edi ahia eba abonte no no oba be tam na odi akosoro where the crossroad ma ye sunsumu wiase no obi kogu tank bi mu what you say where the sunsumu wiase we from transcendental plane na sa transcendental plane and the most highest level as a spiritualist ubetima akwaduru na hono no ubetima wura sa dan mu adi say ya spiritual adept tell him say how the spiritual adept when you spiritual adept untimi wura sa sunsumu dan mu na ukwaduru ma sa first tank no spiritual tanker me so obani be ma hu nsuo na hede ewom now obani be ma di ahia na say o practice ade a scientists for be can say coitus interruptus just one oba ne da ne ho ba ne wayi ne be ma afiri sabe oba no ase na ne ho so na ahwie gu abontere e ba sa spiritually no emre baba be gu abontere no less than 10 seconds spirit no e ba be fa sunsumu yas obe fa sa oba makro no nsuo no ene sa oba no nsuo no na omo de ko a eno na sabe sa ahomane omo no e ma omo nya powers omo nsuo omo ye dey omo no now obi wa na practice aquatism no opese wo huna de spiritually beyond samu enkrofo we no mu nsuo and omo kwasa sunsumu wiase wo sa level ho na ye de ma omo eyeden e ma omo num no ma be very powerful so what you say eti kwan omo faso enya sperms e de eyeden egu sa sperm tank na wo sa sunsumu wiase na wo soro no e na ma eyeden ma chiron now second tanker edinkan no obi tank no so a obose ye wo moja now some tank no akuma 21 tanks and osisi danum now you were open from moja a tight tank baakum and you were oba wo buni sa emoja and our tank baakum and you were tank no enkwala moja you were atatafo moja and you were kwatafo moja you were obia oye kese emoja we obi oye hwehwe moja no obi oye tietia moja ene obi oye tinti moja no obi oye tuntum moja ene obi oye kokko moja ya separate blood no ene wo soro now ekwaye omufa so eye de enya oba wabu ni nsa moja ni se oba wabu ni nsa ni we isabe pad ni free sabe na se na o the pad ni koto das bi mu a anajo sunsumu wiase no spirit na osma na you can say the 12 apostles no ama sa 12 apostles ne ba eba be fasa pad no omu twimu moja no e de bro mu e wo soro omu ba omu kwa no me de kogu sperm tank you can say blood tank ne mu yet to be specific and also to be precise sa menstrual tank no enu mu na omu de dey edigu now na abrazas no wa purify no o purify na we do red bi omo ahoma no my friend say holy of holies tenie so friend say holy of holies and asa omu ye den Oma yin eyede esie now obi practice aquatism oye before we do see we obi oye very powerful or into the satanic kingdom or cross road ma sa menstrual blood no enu bi and omo yede omo ni bi nom now so oba bu ni nsa na pad no say de awurade kire say so oba bu nsa ye pad no wan ye sa ade ne pe emfa so ye sofo ma ne emfa so na ukuru na wan no ye ho wo ye dwumu tan omoja no ba be fa now omo be fa pe no ma
match okra e de aka ho me say de match okra da ka match okra e de ka ho no ma komanta mo e do abosa menstrual tank no ugina ho etu beduro bo se nipa bebrebe ye the chains abobo mo nan a omo kra ye de abobo sa tank no now ubo se ya che ope senia wo se obu nsa no e masa amunu mo moja obi a so bu nsa 7 days at anya kura 6 days obi bu ni dia 3 days na twa obi so every 2 weeks bia obu ni nsa and every week bi obu ni nsa e ba sa wo send pan ya che okra e bosa menstrual tank ni mu enti enam so mo pɛ moja enti anytime bi o so mo ma moja tu na o mo be fa moja ne de ko so aja se na kwa ya mfa so sa fa moja ne biom ni se wo nipa e bi obabu ni nsa na wo ne ne koda wo be ma ne koda na o ma be fa sa moja na be ba no na o mo de ko sunsumu wiase ho e na mo kwa ya che wo be ma ne kra ni ya che wo sunsumu oba so kra ni akomanta mo e de mo ayeden abosa tank ni mu so atiase now se de mo bosa tank ni mu spiritually a ubabo kopim se nyanya medifo anyankopon ma ne tumi a obetuma ko sane e wo sa level 1 ma obeka kopim se nyam beba musu beden obeka akopim se nyam yere obeba fa woni mpa ya bebo obo mpa ye na san krofo no kro mo mpa mo ntimi ntina so atiase now we say we spiritual word for fla now one more ubewura sa tank nim sa dan tank kese siwo now seven point 45 we kra bible mento 7 o ejanan ana wo sa tank nim na kwa mu fashion ya wan krofo a omukukọ omujija omunai basa seven yenwan mu abiti kronkituam okokoko ase now no akojane na egwo now spiritually anajo sa ahuhum no mo yedey omoba be peja sa ajana no eno no omudi now sa hu nipa kron so okra omeche okra do akobo sa tank no ho ye te okra do akobo sa tank no ho now wo sa nipa no edinkan omudi nka de wan gas wajana na e de sra ho ya se hu pa waja me so mo yede ajana ne yede e sra ho now omudi sra ho obo so be so dai na o toilet Unya umi pre neta se yache okra ubo sa tank ni. Now, mu be yesa any of the mistakes amebu boy bi no. Now, spirit no okra ababi kura na abani ye ani braba. What the bob pe na what that count. Meso what the bob pe na what that count. O betri o sa ba bomb pa ya baba wonyame onfiu. Enti obi on ma wa woni ba ketekete akwala ntimi ko sabe toilet na ewo pampers ni mu na abo akwala no to spiritually we eat akwala ma me ni pampers na no what to does me mu now spirit na dura na joa obesma ne 12 apostles no meko to bible no na o ma bese san akwala no pampers o me de kope na spirit no o ma ba so mfa mehwe akwala e to me de ababa bo akwala no o me de bo akwala na o to abo sa akwala no ho aye hyehyese ubeto drama na twa enko omu ana jai enu na ya omo se asabra eye spirit what dia ba ne ba kwala na asade na ba no so esa hunidi o maami andi aya hunidi o maami ani spirit na ti akwala no akwala ni twatwa no ya te ne spirit etu oba botan kiri musa kopin so benyini wa asaso so wanya sofo obegina enu ano no na bra bo be basa na one enum sabi jot anyway no mkotratra bia wo so ne ade ekwatija o mo na asisi nkwanten musa nkrofo ni nyina spirit no what the net ebe serium anadubia exactly 120 now wabetimu nyina mo spirit no ade mo ko etu ko pe the first ade on be somebody nka bo obedi ka dia ba na hyew eti awurade katre wotre kwa yemfa so ne yenja yenan eti sa wonfa sa ekwan no so bi amaranfo wo de katre so ye difo why wona nyame ama otumi o wiase nyina na de ensema nka bubi so na hade ba je wiase hu pa na ma ka se wiase na okwa wiase nyame no umie no dia obi na boy ani aba betinam eti ka wuru sa o bono de bibi hintae so ati ase now ye free sa ejanana na udru tank ba ko e wodam a Johnson ko na talim
na eno ana ya sunsumu eno mu di dware and crepa etu obi abon sa homone ewo no mu bia no usia na bo se nka bi different bi won ho and crepa ja and crepa Johnson na omudi dware ntino now obi on ma wonam ekwan kura na wayi ni be ma twedodododo spiritually sunsumu no spirit no baba be fa be ma na ko upo umpo anajo ahomone baba be fa obo sa wo be manifest na cut in about 30 minutes and not 10 seconds kura be bo ebi wa ba bi oba junso agura wana motia emonsafo hia wa junso agu omo dabere ye baba be je wo be ma no and crepa let me the lost man count to so and crepa yet to be added ojo pa bia memo ade adi nkan se compulsory ade adi nkan se ye nya be che wo pe o junso gu ba bi basa ye be che wo pe ye do course no ma ye bo ma no aba ne ye de bo wa na wo kira ba so me say dey the boy na ho cha ye de bo wa na wo kira ye dey about so so wafom eno so dey ye nfa mpa bo na twitwade ye ho and crepa waka and crepa oba bi wa wakoda sebe or the tema pot local ye beka se kuraba no de so wa tonso time ma ade a cha no be hwe gu abonte twa no sa ko ahokyere be dini wo wiase no gisa wu and crepa ahonidie me say ahokyere sa ni pa do be dey obedi o wiase na isu this wo ono be poison ho and crepa kom ni ahokyere be dey o papa because okwa ye de sa ba na bebo now o hia wona wo mu didi wo fia omo wo huru ntansi mu no no mu disi wo ma ade ete no ye was spirit anadwo no omo be sane wo efie biem aye compulsory omo ye soldiers okay omo sane wo fie no ma tansi na omo didi mu na ma huru mu no omo prejas tansi no eno no omo de konoa enam anadwo sunsumu me se dey eno no konoa anadwo eno no omo de no anam anadwo sunsumu eti sa chance na omudi kwa no anam no mu nipa kro na udidi ye na wa huhuru nkukuo mu na udi enku ama ade ate no spiritually ye ba be fa sa chance na spirit no kwa odidim wanu abayinam enkabreti enam atumfo anam no wanu an yere ewom eti ye science ne ba na udidi mu a utimi nya fibroid utiminya cancer, hepatitis B, HIV AIDS. Obi mo adwamai HIV AIDS enya no. Obi mo adwamai, obi nya hwe ene wabodam. Sasabro won so. Stroke atene dadem. Eye saade no. Odiri chance mu a onye dai ohuru. Etawurade ka je se enkokuo de e ma ye ndidi ma de enche so ye ohuru because we say the dura na dra wan enam e de enam ebo afode no onbe ba be fa chance na no am. Eye hohomone. So just eti nyoma ya mabubo so nyina no se wofom a sunsum wiase no ewiem ho no no de omu yisu no no mese de omu yisu no de omu yisu o sunsum wiase a omu di nya nipa no e wo wiem na ma reveal no esa honi di nipa ni e wo so bebre woni pa so eti sa humoni omu ye very powerful. Very powerful. Ajo mu yedi jini pano one nam one kuko toilet one titin tesu gu abonten basa wojina wonu atwe ne be ma no adun so nwura bi mu wo mu aye sa ne o manyina ye timu nyina mo spirit mo kwa ye bomo ye dia wo tina to mu nyina mo so ni ya bomo asesa ne o matiko aba asase we so etu ba wo ska ekabeto sa ma sika na se. So just it. Now, Ura Eliamwa, Tenie, Udru Yamwa, ye dealing with compass. Okay. Who did not choose to move Yasin Fifi, now to a nation of Ubako to Emperor Buho. Tenie, Osha South, entrance gate now, Ube Uramuno. Sa spirit now, or your back. Na sa spirit no one o na the four living creatures o mo hwewem ho now sa spirit no awoma one na ase ene sunsum wiase kuro dudu a ohya sokura no eburu kuro e wo wiase enkrepa me say ade eburu kuro wo wiase me say ade eburu kuro wo wiase eburu kuro ade wo wiase
etu utu ani shanova spirit a ushawo no udina compass no so pepepa the friend Demorial wo kita smartphone check it DEMORIEL ko Google na hwano wa yoba o release spirit nko amako 7 quadrillion so for be true to go man na awurade ntia meka Demorial wa ye spirit a one nation of wa ye emperor na se no wa ahemfo akese asisa na se a dwuma omudie no wo a wodu so nkwancha ne atew ye dia wo kire beto so wo a wo ne oba da wo ba no ayi oba ma na abese na akọ wo sa nipa ne yetew wo a wo ne oba so wo a bread aman sa nipa ne yetew kra ade wo koto so ya so a wo kire fa na wo kire na abefam e se jo mo so use condom no so wo a wo use condom wo wi a pipia guma koto a kire wo so yatew o da ho but you are seeing the power the for power. Sir, Euradi catches and found him the MSL on Euradi Assem. Mamma, the papa, so one Google show with Dimono. And I'll go to Chantro. Steady beyond. She had a dear quietly. She had dear Demorial, the last time. Very powerful demon. And Papa. I want in national and your spirit get what? What was she for to me? Now, what do I listen sound to a hell gate now? Would be Rasamaduna, which is so we are one, a yellow L'Oreal level one. Now, spirit of honor, once your friend caps here. Okay. CASPIEL. Say spiritual, what you money. Also release spirit 1 trillion. Hey. And Kwan so now so we are saying Kwan rasono and your maku 600. Hey. There's a home way now, get to be anymore. Baku clanim. Nasa umu yasenka a crow. As our spirit way. Also, Nedia way no. So for moi, yet you won't sure, yet you moja, ye way. Ye peja we janai ye yes an yoma we nyane de akomo eno mu yisunu sunsumu ya se wiase ehonum edi akensi ye wonu mapu ano pe no kokoto so eja me says steady beyond no papa yo am mu adwuru me ne pa because me no na ntia che be ne de so de me no steady beyond ye research shiade Eurari katire Paul say one can't Timothy say Timothy but I can research ya maybe be a hinta and crapa Timothy Solia no it's John or see Genesis to Revelation how kwan what and great next what dia kase no kra no say Genesis to Revelation ya mie wani am wa hu kra o hu hwe but can for so sa so just say eti ye wo ho no mu a e ye wa hu so a so put you say easier. Who more say is your friend Canizio? Why your spirit? Once we release 50 trillion. Osha soon we are saying 1,100. Mrs. say 1,100. Now, what do I south? What do I south? Spirit of your south, your friend Amina deal. Why your spirit was your 400 quadrillion spirit so? I know what in Asi. Neviasi Kurano, a Riasi now, a Riasi, yeah, best 7 billion to say. Now, spirit are not Rias, no really 400 quadrillion. I don't know what in Asi. Yes, you shall say your marriage now, say, Massa. I won't pay the answer and nipa. It will take a moon freeze. I won't wait on mechanical cratcho. Now, I bet you didn't. And Crapa, it will kind of damn so one about my hinium a day. Get to him and great. I mean, I dear no person like AMENADIEL. I mean, Nadia. Google Nadia King Kai now to Hubi. Let's study demonology. Na shadia ho mu ye wiase. Oh ha wonya ne omakwa. Eno kwapa.
So ati ase eti ya wo omo so omo ya hemfo omo sunsun wiase wono omo ho enkure wana egugu hwane de omo nim de amepa tere no enkure pa so ati ase now yeshe na libra ba no yeshe yenko Bible tantem na maka se meshe nkom na meshe enkure mese maka se meshe nkom ede obeche onyame wo emidifo enkure yes yeshe Read Lamentation chapter 3 verse 1 to 2 now. Lamentation chapter 3 verse 1. Ah, the way you refer to Quadrum. Or say many oberima are one who amani. Many oberima be a Jeremiah Jeremiah as a prophet. Jeremiah yes, I mistake you. Spirit in the channel bonima. What ya want to a capadana tete. Yarian or the two Jeremiah so. But Jeremiah say, many oberima, me Jeremiah, many oberima money. I want a new brabana. Yanko Sabana make a wasam, Yanko kind. Or so I come in the me akusumu. What can do consume to be cut as a wire day? Susumudia. Yes. Or say the hiney. Saka bi o say. Or say, many oberima are one who amani. Many oberima amani one tro lamentation Jeremiah. Or say nibra ba no abome. Na nibra ba na ere abome. Nibra aba no ano. Yes. Or say wakame de meko. Wakane de niko sumo difo mu a. The hiney. Nibra ba ekura sa spirit no. Yes, e dawo di for na fom kra na. Me say o dia ya wo say o de on na nyame ma otumi wo wiase. Na spiritual rules men ni so. Na kasa de otu mu susu ni wo wiase. Why? Kasa na ko. Me no ni asem. Hwe. Wiase hu. Eza sofo bebra hwe ase a. Wo ya sofo wan hwe na mo ye. Wo ni oba ni dawie ya masa. Na wo yire kwa wo ne te kwa wo na dawie kwa wurade kire nsam aka. Anokwa pa. What you say? How much more, Gamamo? You bet your spirit near the oko. It will cost you about the power. Was spirit be pretty? Sounds like what's not the so. No, the area back on what the ato sobra. And Papa. I just said you, Pabellum Pan, and the foot no sad. By a day, if you pour your crown, can you call in share? Uli and some as our cabin. Sanuna me catch us say. Fawubo or Difua. Owo o do obo sa odifo na onyame ba na me so atrao enkropa ewurade sise to ho o so do ho ka oba ni wi a seconds e ma ne to ko dware enkropa obi so adware tieni o we dware ana wakwakoda ana ne mpena ba no ho ana dudu mienu wani na ye de o me ya wie onware o obeda wa ma dia tia homa ati wasa ma ndi obesa ma na ka ho owi ano hede okọ wo sha ni pande ka unu se spirit no no ba hwi abom enkropa wi ana najo awon kire mpa honda so da ma ye adwuma pa so sika Anthony nsem odi kan boy dwaman so awanye sunsun de sepata so ti ase eti yankọ na yehwa Bible no ahade din kan yankọ sperms ehun asam we read Genesis chapter 38. Genesis 38, verse 7 to 10 now. Genesis 38 verse 7. Was na Yuda abakan El. Di emumuyesem. Wo di emumuyesem ewo Ewurade anim. Na Ewurade kum no. Na Ewurade yedai. Ekum no. Ewurade yedai. Ekum no. Kai. Was na Yuda ka kire Onan se. Yuda ka kire Onan se. Ko wunu ayire no ho. Wunu ayire na wo weda no kom ya Ewurade me se. Ko na ne nkoda. Na fa no kunafo. Na fa as okurani. Ose na wo ma. Na wo mama mi Ewurade. Na Onan nim se manore nya ne de. Wonim se e mare nya ne de e baba ba ya ni nuaba ma ne de enti Ose na e ba se oni ne yire ni nua ne yire dawie ya no okoni nua ne yire ho o ma ne ho gu fom na wayi ne ba ma fu aba na se ne wo sane no na wayi ne ba ma na wasone agu abonten Ose na wa wo ma amani nua wa wo ma Ose na de oye no ye bone tie de oye na edai ye bone wo Coitus interruptus ayedai ebone Coitus interruptus ayedai ebone Oni wa bada na ho ba na uyi free mu a ayedai ebone usoni gu fom Ewurade timi kum enkre pa school mu yes prevention of pregnancy mate
aha kan ko ha na osena de oye no ye bone awurade ani de oye no ye de ye bone awurade ani enti okum ono nso enti awurade ye de ese okum no si me pese manyim ti no ahye condom one who say ni paro enye jamamonti na nyame kum no sa pepe enye jamamonti me say de enye jamamonti Nemo, so no one so good from our spirit, and Benya Fana do a community, or so cool. Sabe, Mananti Bebre. What you know, ye be a die? Ye be that. Die. Now, young could not ye be a radia kuno, now ye be a young cool. Yet the conquerty by the bubble team. Die. Sabe, when you are bad, now, bad. No one tree at your gunjay. Quite this interruptus, me see a day. Die. What causes me prevent pregnancy? Now, when we so strong in say, Uncle go the other day. Huh? Die. Why a crowd so open body, open that day, tear the eye near coming Now, when you're ready. Diana no so obekọ practice quite use interrupt sir. Messi e die. Condom akese o kan boso be me nsa. Na uradi timi ku to tene. Okay. The twaso ye dey. Menstrual blood. Yes, some moja. Mu amubu mu nsa. Now the pad na kwato. You can say that's bimu. They are going to dance people. Obuni sakura when you are in pool. Sani pano, die. Now, moja money no. And one of the sorry tiao. And one of the I want to also. Die. Wow, babu is sound in the dear. Die. Are you feared? Mumuya die. When you hear me say, oh, I want to know about what the bad day. One far what the boy and Yamisu to be a day. Yes. A young boy say, Wusa, ma. Oh, but yes, a boy, you. Oh, but it's a young girl. 30, 31, 22. Well, who? And yes, son, you're my way. Nanyamiku, how about the one? Die. Missy die. Mekadiatro die. I want my church and my Mekadiatro. Read Genesis chapter 31 verse 34. Genesis 31 verse 34 no. Was na Rahel. Rahel Jacob yiro yan kwene kwatie. Afa abusua ho ni no de ahye. Abusua ho ni na ya bosom. Ana Rahel afa di sie ye. Tiedie. Was na Rahel afa abusua ho ni. No de ahye yoma. So adwamu atena so. Na Laban de ne nsa keka. Tiedie. Sa Jacob wo fa Laban we no. Now assume sa spirit na wo wiem no. It is Jacob yire ebu ni nsa. Now abetita oyi pad no to kire a no obefa no de akoma sa spirit no anu moja no. Enkraba. Eti Jacob tete na hu no. Ana Jacob ni wo fa no Laban enti bani. Ose na Laban de ne nsa keka ntomadam ho nyina. Laban be pebusum no. Awade pad mu nsuo. Ya wa aquatic pastors. Omusuma omunkola amom ne nanam bola so das bi ahodom. Enukre. Odi ado bola gu ade beti ya hwe. Enukre. Boss ye yi ni atu agu abonten. Ayo omu na ya sade no. Ombe yi pad. And some of the pastors who claim to be men of God, omde ye sorry. Was yasam sa. Kanko. Ose na Laban de nsa keka ntomadam ho nyina. Na so wa hunu. Na so wa hunu bosom no. Verse 35 no. So no ka kire na ja say. Tiedie. Rahel ka kire ne say. Wa ka kire Rahel say, hey. Ubu nsa na atwamu ana ntwamu. Ana osi ntwamu. Ana obusa nsa na bosom no hu ana hu. Na Rahel to onyina no. Yenkwa ya Ose na o ka kire na ja say. Ma no nye miwura. Miwura na ba nei. Emane nya wonwa
Emani yo hu Mano nya wo mano nya me wura abufo se mintumi men sore wo wanim efri se babu mensa efise ma hedai babu mensa verse 36 no osna Jacob bufui na Jacob yedai bufui na bufui ana yedai na one Laban hame no ne Laban yedai hame Jacob echi secret no se osore a obefa ne yiri part no dia ma spirit nanu maame hwe ye wati hwe wo ye na nipa bi de hu moja ya ade anado hwawuye ene masada no man kosunsumu wiase deep hwawuye osna Jacob ka che Laban se memfum so ne sen memfum so ma ye ne sen samu ofa no maso every minute na wiye ya me yire osoli a wo de sabi moja efiri ni mu ba na de ye rituals memfum so ma ye ne sei memfum so ne sen chaso wo de chaso kra chaso de ka obiem a toilet. One go toilet basa. Got for be very careful. Was spirit back was a woman in ta. Now unyan quadie. One cronky to him. Mujamu nai basa. Classroom. Koko say one I did classrooms. Jai. O spirit ego nkrofo sa o me dia wontina ba bo we ya bia nyame tibi ya dai eku enokopa yanko udi Deuteronomy chapter 23 verse 13 to 14 Deuteronomy chapter 23 verse 13 to 14 o say na nya abaka o say na nya abaka o say sa o ko toilet e mra ni o nya aba kan wa fa ba fa ka ho obi ayedie so for we amemu eja akwa nkyere no amanfo teriezi yanko o se o ko toilet ayere nya abaka nya aba na se ja metia se ntina tetefo no kugya na se me se wo ko nya aba fa yare aka ho na se wo kokoto nsrama no eji na se wo kokoto na de obeye bia wo ye wie a wadane wo ho de akata de efri wo mu no de efri wo mu ba ye tutu fam na fagu ho fa ba yare tutu fam which means shovulo sikayo wa WC awo fie ti said what to fam na mu amotete nkwantan etratra wo so ensensa so edida mu na basabasa ne de wo fa nyame timi kun spirit ni timi chewo o se efri se awurade onyankopon na mo nsa ba mu se orege wo na de watamfo ama wo wanim enti ma wo nsa ba mu nya kronkron yes ura fie bi mu a enkwala akukọ toilet basa enwa dije omunai enkwala pampers toilet basa nyame asori anadwo a wa number bia ewia wa number bia etu ya bia wa na opam nyame afiri ho enokopa compifing swat yaze etu wa na yes sadie no what you say? What's what time for? Some woman na ya wodi. What time for? Eti damra oba wuro ho born naked. Me say abra nipa ba born naked bia spirit be gina ho. Enokopa. Omo be head ya obeye. Say oba 2 pounds say so obeye die o. Omo be no ma record it. Johnson na wodo so pani afafo arenge. Of akwasi Johnson. No man be so spiritual no me de ko anadwe be ya de atia o sabebepe nsi mu no dwenso gu yanko ya o se na ode watamfo ama wo wanim enti ma won shaban mu enya kron wonderful na wan hunu wo mu aniwudie bia yes yanko wanane emfiri wachi wonderful yanko de din de tosu biem read Malachi chapter 2 tie die so read Malachi yanko asasai chapter 2 verse 2 to 3 Malachi chapter 2 verse 2 ma ya o se se mo antie se asem ya mi ka dia tira awurade se wa antie a na mo amfa anhye mo akoma mu na so amfa anhye akoma mu a se mo de animonyam bema medin a se o de animonyam bema awurade din awasa ne oma we ho a asafo awurade na o hye awurade na e ka onyame opatafo o se ene mema no me aba mo mu mema no me aba mo so na madome mu nhira no na wadome mu nhira that is with destiny be kwakwa this spirit in sa kwapa o se anokwa madome wondada wadome wondada
When you can't do me at war, if you say, when you need to inform me, then took a toilet basabasa, we are quite too interruptus. Already, God has already cursed you. Sorry, so say pre-year. If we say, when you nipa our day, Massim see on a kuma. Yes, when you nipa would didn't go past them so. The radio castle that. Verse 10 no say share. Share. Metrimo as if for any. Metro, I was for any. Na my boss se be mapetimo. My boss se be as a cat say. So go toilet. Spirit in the front toilet in no headache. What you are saying? And correct. I would have must spirit in a quiet. And correct. Was my boss to be a yakin cabrofo? Was my butt toilet in the Asrao? And correct. At the enemy Sra was so much now toilet. Obaso de now to the baby or Johnson. Ya yo be no. A radia castle. Be very careful. Yo. Ose na mabo se bia mapetemo anim. Na mabo se bia mapetemo anim. Ose monapon na se bia no. Na wasesa mo aka eno ho akọ. Swati ase. Wase monapon na efrita wo yo ba wo ba wiase. Toilet awakọ nyina. Wase ye besesa wo nipa na akọ sa toilet. Ye be fa okra de aka ho ne de mo akọ. Enye Bible na kan no na mkan. Dabi. Menam kai. Any Bible? Yes. Mo amon kokọ sa toilet no. Bo epo ano pe. Munyai media po anu odi o memfa o. Me si jai. Shaubana wa woni ye. Na de adeboni anto. Kwa urade di nkai go se ma kesi ato. Me sa o sabere fan se wo de agana na odidi agoro ofie. Ano ko pa. Ya hwa don so na ya ha. We read 2 Kings chapter 18 verse 27 Tienie one anum we judge keka wa say we read Job chapter 41 verse 20 no. Job chapter 41 verse 20 was we free we see free wa mo hini mu ba tokro mu omo hini tokrom say esen a emu we say emu dere no in church a erehie mu in church na ehie emusie na meto we na emusie free me hini mba Dabi. Hevo Omam no we ene dey grateful. Okay, yanko ya already 2 Kings chapter 18 verse 27 2 Kings chapter 18 ma wonya ha o say but o say daburafu ni kachi o say na Rapseki no bisa won say Rapseki ko bisa won say sa kofo no na omo no wi omo master no wi onu mu dot o so le na akokoto wo so e ko toilet o say now o say wura no nchen na me wura soma me say wura ni won na me wura soma me say me wura di nyankopon asoma say me mebo no kokko na say toilet okay yanko say me meka nsem yi me meka nsem yi o say enya marima a wotete ofasuo so yi nchen say enya marima wo motete ofasuo so wo amotete wo asawura moto ekokko toilet o say wotete ofasuo yi so nchen say woni won ara wan sebie wo sebie sabi we dana na wakono na wonom won Johnson no no modi ai on Johnson no no modi ai won Johnson no no modi ai won Johnson eno me na mkae Dabi any Bible ni me nkotu akotu etimu amu yes and be very careful bia no Johnson ba bia no atwere be ma oba Johnson go sisia no akone ba bi owi a waprumu aka ho nyame ohu nyina mo bo ba be bompa wi a no asa Johnson go ba bia wagina o park so bompa no ogina no asa tintesuo ogina no asa Johnson ompa no kra nyame kra ontie mpo na nkape omu a okra nti owi ya no ama spirit na ma so because already na mra de ya shato ho enokwa pa yanko ya we di Leviticus dey nkuku wana atie mo amudidi nkuku amu na mo huru mu no choba dasen what's amade achi basa hoduo simaketram say ye wa umu anadwo mo nenam sesa nkuku no mu chance na didim and correct we di Leviticus chapter 6 verse 28 na what say Leviticus chapter 6 verse 28 na o say na ahina no o say ahina no a wono a numu wo mu so ati say ahina na wonu amu adwanteto na nkom no adwane ahina mu ne ade enu de spirit no wotiri na tiwade no wo mu etanu de woni dia fotowia no anwurum na so wabre na de so ma de kyen de ya nchew kra nemo se de kobri odade silver
anything metallic dia ewurade se hurum wudi se wa ebe ba betew kra so na se cobre infrafra ese net as a dadie if it is in the form of metallic atria wedi so plate dia yo plastic bibia o say so na se cobre infrafra ese mu na wonu aye ana wonu aye wontui mu na wonfa nsuo nhohorom so atias wonya dai wontwi mu na wonfa nsuo wontwi mu no wonfa nsuo nya dai nhohorom enu makabone David mankotu yanhwe read Zechariah chapter 14 verse 21 Zechariah 14 verse 21 what say was na Jerusalem fue Ghana fue ni Yuda any Ghana baby a wotie mu Ghana ase so nkukuo nyina be kronkron ama asafo ma nkukuo a wodi di mu ofie nyina enya kronkron ma urade sansa wo na wo siesa wo ye kristoni na wana wobo afodie nyina na wana bo afodie wona kunkum mu anadwo no sunsum fam sa spirit no osena ona wobo afodie nyina beba abefa emubi beba befa emubi na akwaya dai akono mu nam dai nyame wonu aye nkukuom David anya ye bo spirit etu di dim na wa huru mu amba ba dai omba befa kono mu nam osena kena ni biara rent na asafo urade fie yes wa woni hundi bia urade anta urade fie anokwapa wudi dia wo huru tensim jai ebia na woni mini di watam na mom ebia na woni jai se me kan na bosire me kasema ka behu maka jose so be satra wa jona no hia me che se metia na braha na sesei enye nti na enfrem ya me frem se me fa intasme di nya me manya na me famuro maka che se wonya ne ba bia di se metro 4.1 aha na obenya no ultimo evident to baby a wonya biem ati se haya a brother ne ya wada bia so ati ase ati wey ana susu wi ase na ena ya ba krisha ahomane ni kakra bi na ya de ati spirit na o me asa ne ya sharp do think kan or north no your friend say a friend Demoria what the Demoria is demon among the 31 area spirits of 31 area spirits na Solomon okosom o na Demoria e ka wa I say Demoria is the emperor of the north. Is the emperor of the emperor is greater than, mightier than, stronger than the king. And the emperor has Lassie. No, on a Indian di mutel hinibia. Emperor Haile Lassie. Men catch us all your home money, and person try idea. It will be your emperor, be your president, Senase. I am for Cassia, Senase. Etika santimamu ankaya embra wanya yewura otoko koso mebwa etime for one nasi na ya hemfa kese na emomra mo chen nasi kan yan kwa ha was served by 400 great dukes great dukes na aye sunsun wiase ba bia ahomone abo chenku sadi moria ne dia no na sa o mai makomako 400 na omo ya kese ebi tete se Ghana ana ahomone we nyina ha I say and 600 laser dukes 600 kronket wa ka odi kro no musano odi kronket nkete sano enka makomako 600 na shane na ase and 7 quadrillion ministerial spirits 7 quadrillion ahuma one na ase ni kro mu ogoduru a not sector na ahuma one na ase na aye 7 quadrillion ministering spirits there are 12 primary dukes me catch you say we were 12 apostles can one say to contest all the king carry I say there are 12 primary dukes each of whom has 1,140 attendants na apostles na one musa ni nasro mu yaduma mano ba ku bia 1,000 say 1,140 attendants 1,140 spirit and what ba ku bia apostle ba ku bia na say I say they are amibia omudi ni abubo no hu ba ku apostle no apostle amibia Kabarim Apostle Kabarim Minador Apostle Minador Buriziel Apostle Buriziel Boreal Apostle Boreal Mador Apostle Mador Kamael Ode Kamael Apostle Kamel Dubilon Apostle Dubilon Meklu Apostle Meklu Tubira Apostle Tubira Dabrinos Apostle Dabrinos and Chomiel Anna Apostle Chomiel Omuna said juma ayen juma masa spirit we na huma one na asene de eye 7 quadrillion ken kan quotation ya shall glory o se say uridi
Revelation chapter. But they are shining or glory. Who live in the ether. Who live in the etheric level. That is a rarefied sphere beyond. A rarefied sphere beyond the moon. Nature spirits who are attached to particular. Yes, or me a nature spirit, or me a very powerful. Or to the 4 elements. 4 elements. For example, souls of the air. Souls of the air, and from norms of the earth. And dance of water. And salamanders of fire. And a jab of war. Read Revelation chapter 12 verse 1 to 2. Revelation say. Chapter 12 verse 1 to 2 now. Was an Sanchanica CB in where the Sanchanica CB in what the away. Or so. Or baby, I will fret Uya. Or baby, I will fear you. I'm a catcher, so I spirit or you a bar. Or baby, I will throw you. Or baby, I'll fear you. Sunny one in Asia. And Sunny one in Asia. Not in Suma do me no. And Suma do me no one mama so apostles now me bubo mudino ha. Now I fought a fruit. Well, from a catcher, so a pregnant woman is pregnant or being pregnanted with somebody's destiny. And what's an hour for a fruit? Well, for a fruit. Or return require a war so I don't know. Yes. Now, the woman attempts her. So, on your Yamia Quantra. I want to tell me the quote was reading Job chapter 20, verse 15. Job chapter 20, was a woman at the door. 1 minute at the door. Or Bephibium. Or Bephibium. Yanko be 12. Or Yanko be 12 in the yam. Or pill. On pill. Yes. Yanko for us. That was a friend Capsule. One more shall shine if I don't know. Capsule is the chief emperor of the south. Oh, yes, south. As some I don't pro south, me boy. I say who rules over 200 great dukes? Oh, really? So we are saying, I you are my 200. 400 lesser dukes. And I Duke Makumaku 400 and a Sunday Nancy. And 1 billion. And I did 1 billion ministerial spirits. And I won't know what in Nancy and Quaka. Almost someone on 1 billion. His 12 most important dukes are also a snuff for 2 million. Uziel, Chariots, Maras, Phimoth, Dudarion, Camry, Lamoth, Aridio, Giriel, Ambri, Canor, and Oriel. Yes. Each of the 12 dukes is attended by 2,000. Yes. 660 lesser dukes. Yes. All of the dukes are stubborn and are they? Stubborn and childish. Yes. But many attend Capsule when he appears. Yes. So spiritual Capsule we will put me in him. We are soft now class of ground and I got in the bay. Sorry. Now when Saint obey your crown, where home get to Sweat yourself. It's where 1 year won't get to Yansha, yeah, woman for power, whom pay you about going or toss to be a friend. A friend, Canizio. Canizio, huh? Was he demon among the 31 areas? Demon among the 31 area spirit of woe. Solomon. Canizio is chief emperor of the east. Yes, Utu is to look at to compass. Or pay him power, him podcast your horn on your friend Canizio. And commands 1,000 great dukes. Yes, already a woman one in us dukes, soon to move us or Maya Makumaku 1,000. And 100 lesser dukes. And or Duke 100. And I want to ask you. And 50 billion ministerial spirits. And 50 what? Billion ministerial spirits. Is it 50 trillion or 50 quadrillion or 50 billion? 50 trillion ministerial spirits. Yes, 50 trillion. I want to ask you 50 trillion. His 12 most important demonic dukes are Merizan, Omich, Zabriel, Bukafas, Benoham, Ariphio, Cumiriel, Vadriel, Amani. Yes, Amani. Capriel, Bidari, and Lafo. Yes. Canizio can appear day or night. Yes. When he does so, he is attended by an entourage of his dukes numbering no fewer than 10 and no more than 300. Yes. Yes, Doctor say Aminadel. Hey. Aminadel is the great emperor of the West. Yes, West here. Say Aminadel when one that chile wabo for Gabriel born a chima wabo for Gabriel who say yes. Wa born ankasa kind of one some here. I say Aminadel is the great emperor of the West. Yes, great emperor of the West. Govern 300 great dukes. Or Susu Yasi Akasian 300.
300 grey dukes, 500 lesser dukes, and odi kuro mako 500 and a shani nasi, and 400 quadrillion ministerial and I want nasi 400 quadrillion. So we spirit be bro and nasi more than a winning Amenadio chief dukes are also our money to me, Vadros, Campiel, Luziel, Musuriel, Rabziel, Lamael, Zuniel, Curifas, Amiziel, Codriel, Basil, and Nadrop. Yes. Each duke has 3,880 servants. Amenadio can be conjured anytime, day or night. Yes. But his duke will only appear at certain hours. Yes. So the Belenton Kai Susuma, Aria Hono, or Amenadio or Ibosumenu, a Hono Tier. Ariel. Demons of the air below the moon. Demons of the air below the moon. They are small human beings. Primitive races like the Twata did that went into hiding in order. In more recent times, fairies have been compared to extraterrestrials. Read Daniel chapter 10 verse 30. Daniel chapter 10 verse 30. Amina dia yenti ni wasem. But in a Persia ahimamba poma. Yes. Persia ahimamba poma sankame na wotwe ensa. Na hwe. Michael oye abofo atitu no mu baako. Baba boame. Na metina ho Persia ahimfo no nchen. Yes. Sa ohimpo ankase we na Tamu Daniel Bompire no mdi muaye bre no. Sa spirit we chi Gabriel. I didn't question her. Eti na meti wonu ma wa hye abofo no wo bofo panyi Gabriel. No so hin. Ana Osman Michael so amra sasi so me. O ba no odurukwa mu a Gabriel na di hanko party inside na bodue mu ho no no. Ne e boleti. Ya chi Gabriel amru mi no ye beti e. Se de ye be no an. So ajase. Eti mame awumene de omodo so kamabu bo bebira akira. No, me di besia. Me se me di bayade. Onyame wa yade.